تسننت رحمن دونك وقبل أن نعطي قداش نغيب اسمك إذا كان السد وزك نسود سد دونك السد الجماعة الوزك السد نسود سد كانوا الليليين يوكن أن نرتجم التمير بكيد منا يتواشولت رحمن سليمان غاسا نسود سد ثيم سيزلت جار إمديازن دونك إمديازن مدياست نسود سد لاغن ثيم سيزلت جار ثربويا دونك ان انتر جروب اي يويدن داغن يخدمن في مزيزلت يويدن يخدمن ثاكلوث دونك ان كونكور دو ميور بورتري سور جوستومون رحماني سليمان ازكا هاد نسكرو دونك سوسراك ارداوي مساعيات لك مس كارجا دونك وذاهل إذن سوجد تجميلت إذ وشولت رحماني معنا قبل أنك ما نسالقديش إذ سوثرا ديكون إمي رحماني سليمان سين درياس رحماني عبد القادر رحماني لويزا وطن العفو ربي المندوية إذن سوثرا ديكون أستخدم دقيقة سوسبي أنا يرثم وداك الساعة ما كان يخش شوية ولا شوية عطاس يفرجان إمي إلا وين هذا إكجان عطاس يمدوكال وزمير مدسن إمي ثلاث متسنت يون ومداك جوستمون الكافي ليترير نوقاس ومداك الوزدايا نوقاس ومن الصوات العفو ربي وذوين مقارن لونيس الواسيني اللي كثرت وإذا كانوا من تسمد إذا عمرنا دونك إيزون بريفيري حنا عزين تواشولت نواي مثن سنينيات فلاس يعرفوا يسون في اللو وديازن ثاني غست يتواشولتيس دونك انك مسألة قداش نو سيون ووال تواشولت الرحمن جوستمون ردياوي يمثلنا عمار عبد الرحمن دونك عمار عبد الرحمن المجدوب النصير يخدم ديون ودليس جوستمون عبد الرحمن سليمان دونك يدعي عبد الرحمن عنديوي اوال فودليس نسن تواشولت الرحماني السماثة او دسقر بالعشي تساوي جدا سوش اللي رانا وراه اللي الرحمن سليماني نرنا ديون الوقت اني يقلهم يكاثي سرك اغرومي خوص الحيد قلهم المي ديون وس فتحن ليكول نوقاس الروميين ماشي بالخير الا ولا ونسن بغان أغنفاكوسيتن بغانا غنقنن كيقوم الحال بغاني نخدمن ويترجمن باش يمكن غنستخدمن مولي بعدولا في ليكول رحمة سليمان يروح القراية ملي يروح هذا ماذا عنده القرا يروح العقليات ميرسي يروح العقليات مزيد قبايلي العاداتيس مليكش مقرا فرانسيس يكستابلوست العاداتيس باش ديلس ثابلوست نيروميا واللي زمان يخدم هاك النيطن لاباس ولي بغا بلابي وبليجي باسكو اللي بعدونا في القرا السنين هاك ديجا العتاب من سن ثمقران مارنيد انكا ولا كيتسلي كولا الخن
عندي كملاص فرانسيس هذيك ربي يسهل لي الحال كملاص فرانسيس. Le fait, cette dialectique école primaire française et la maison maternelle avec l'adaf, les us et coutumes nord, ceci sur le chemin de l'école a travaillé en lui. خدم الزقس المي ذين يتولى يزرع أين يقرأ ذين لذك خميس تجديد يوفى أين يقرأ أين خميس تجديد souvent أخير وين يقرأ les valeurs milan sont quelquefois sous plusieurs aspects supérieurs à ce qu'il avait étudié à l'école. Sinon, il retrouve les mêmes valeurs du Khamis. Quelquefois, il trouve que les valeurs du Khamis sont supérieures. Donc, c'était là, ces deux langues, ce bilinguisme, ce biculturalisme a fait qu'il a eu très tôt l'envie de s'intéresser, par comparaison, de s'intéresser à l'une et à l'autre, mais surtout à la sienne. Il lui semble d'ailleurs الناس البروفيسوريس الناس العيوليت الليت وتربحت ولا ليكزامان ليكول نورمال نبوزريعه يسعد ديات يربحت avec excellence. Donc c'est un garçon extrêmement intelligent dès le départ qui s'est fait lui-même. Il est redevenu enseignant à son tour l'école Ouqas. Irna يكمل l'école ni asqri l'école c'est un كسر نتيشي نساوي تيزي أحمد نايف عمروس. Il s'est intéressé à la défense identitaire, à la défense des us et coutumes, sachant quelque part que s'il ne faisait rien, ça allait tomber dans l'oubli. Il ne savait pas qu'il y aura indépendance. Mais enfin, comme c'est un anthropologue, il s'est fait lui-même, il a étudié par lui-même l'anthropologie. Il savait que les peuples, des civilisations, des empires étaient passés par chez nous. Qu'aucun de ces empires n'est resté. Mais la France était venue avec l'université. Donc elle était plus apte, capable d'étudier ce que ne faisaient pas les autres civilisations, capable d'étudier les us et coutumes et de pouvoir les travestir. C'est une histoire, afin de nous dominer, bien entendu. Et il s'est mis à les écrire, à les étudier, comme les us et coutumes des Aït Mahend, avec le droit coutumier des Aït Mahend, comme les us et coutumes des Aït Amros, avec le droit coutumier des Aït Amros. C'est extraordinaire, parce que voilà deux thèmes, deux arches limitrophes. Et c'est pour ça qu'on peut dire un petit peu, et on a bien vu les lois qu'il avait transcrites. Il a essayé, parce que il faut de la méthodologie pour transcrire ces lois. Il y avait plusieurs témoignages afin de pouvoir tirer la meilleure proposition possible, celle qui semble véritablement les résumer valablement. Voilà, il a écrit les us et coutumes, il a ensuite enseigné un peu partout, etc., jusqu'à faire partie des associations internationales et nationales. Les trucs historiques, là, historiques et ethnologiques, etc. Voilà, il a fait partie des associations, il s'est fait remarquer. Société savante. Il s'est fait remarquer. Il avait produit pour la première production nationale au mois de mai les interdits. Voilà. Il n'a pas parlé de ce qui se faisait le mois de mai, mais il a parlé des interdits au mois de mai. Ils ont énormément de valeur. Les Européens probablement n'avaient rien compris. Interdit au mois de mai, voilà, etc. Mais il faut être berbère et kabyle pour pouvoir comprendre ces choses-là. Et elles sont, finalement, on va croire que ce sont des interdits comme ça fortuits. Non, ce sont des interdits extrêmement profonds. Et quand on les a étudiés, Nasser et moi, on a démontré montré quelque part leur profondeur et leur justesse. Voilà.
Après, je pense que Nasser va en parler ultérieurement de tout ce qu'il avait fait. Mais ce que je peux vous dire, pour un peu arrêter, c'est un ethnologue, ethnographe, puisqu'il est ethnologue d'études, ethnographe d'écriture. Il est anthropologue, parce que Dali nous avait dit qu'il l'avait rencontré avec Mouloud Mamri et qu'il lui avait indiqué tous les livres qu'il doit étudier, des livres d'anthropologie, parce que Dali avait fait de l'anthropologie. Il m'a pris comme son fils, sous son bras, il m'avait accompagné et m'a indiqué tous les livres que je dois lire pour devenir anthropologue. C'est qu'il a lu tout ce qui se lisait alors, il s'est intéressé à l'anthropologie de manière autodidacte. Et figurez-vous, tous ces diplômes, il les a obtenus en tant qu'autodidacte, sauf le doctorat, tardif, mais il voulait aller le plus loin possible, puisque c'est un autochtone, pour qu'on ne dise pas de lui que c'est un laissé-pour-compte, c'est un peu n'importe qui. Non, il a été jusqu'au bout des études françaises, doctorat en littérature française. Ce qui fait le mérite de Rahmani Slimane, le grand mérite qui a été reconnu par ses pairs, c'est le fait qu'il n'a jamais, il va à l'essentiel, il ne mélange pas, il n'est pas soumis dans son analyse aux à peu près, il ne mêle pas ses émotions dans son entreprise, ce qui donne un excellent ethnographe. Mais de cette ethnographie, comment est-ce qu'on est ethnographe véritablement? Et moi, je dénote que c'est le seul à être ethnographe. Pourquoi? Parce qu'il a mené son œuvre d'ethnographie du début jusqu'à sa mort. C'est ça, parce qu'il lui semblait que le sujet Ntmazir, la Hadath Ntmazir, est un sujet qu'une vie ne pourrait surfacer. À un délire, je vais vous remettre l'accent et merci de m'avoir écouté. Et لكن اسمها دوسي دبلوم يوحنيد دونك اوتوديداكت ابار الدكتورايس يستمر الرحمن سليمان دا شو الهم دا فين عنا الرحمن سليمان اللي دمدان سوازاليس ايمي il maîtrise les langues essentielles grootfen met ميتورا ايمي سجاس 1926 يويد البروفي de la langue berbère déjà en 1926 سجاس 1927 سجاس من بعد يويد البروفي de la langue arabe سجاس 1934 يويد le diplôme de la langue arabe. En 1936 يويد le diplôme de dialecte berbère. C'est très important parce que الزبير تسريد السنة ثمازيغ ما يلا تحدثت لي ديالكت ثانتاليوين يبنى مرة ثمازيغ ثما الدشاوي ثما التدرقيث ودابري لي زانفورماسيون في اللاس سي كي ميتريز مليح ثما الشرط دونك الترقي داير ميم عبد القادر رحماني ومن بعد سانتريسي مليح وين عندنا السيد دونك هنا عندنا نطمر رصد هنا عندنا لي ديساين بريستوريك كي دات ميلينير اللي يحكون في الجدود النهضوان كي تعيش الكويني للوثن دابا مشيت دينا مثلا دونك سميث en 1940 يويد الدبلوم ديتيد سيبيريور دو لونغ اي دو ليتيراتور عرب دونك السلمان لا ليتيراتور نتاع رمز لا ليتيراتور فرانسيست دكتور دونك راجل كي دينا مع عبد الرحمن يتسمى سميم غرداين راجل 60 طون يويد كتقرا الدكتوراه اس لتر ماشي لتر برك مي الناس اللي قرات كراز اس لتر دونك يتسمى سي كي كان يسمى مليح في الثنايين وسورتو باسكو elle était parmi les premiers يكتبن تمازيغ تقبايليت إنك الوقت نحسب كيحفظ ضام وإذا كيخدمني تمازيغ إلا قبليس سعيد بوليفا عمر سعيد بوليفا نرنو
اسمي السفرة بسعيد بوليفان لي طومني في الكوتيم كابيل 1893 il ولد رحماني سليمان دونك يكمل عام صغار دونك إلا قبل بوليفا إلا تسويع في نداغن بن ستيرا القاسم بن ستيرا ومن بعد إلا رحماني سليمان دايرين لك الوقت بيان سير طلعنا ويا تحدث مليح أغليزنا الحالات نسجل ويض ميعيني نفانكني سيكو الوقت داين بوليفا رحماني سليمان بن ستيرا ومن بعد يسيد أبري بالعيدين عايش مستقبل الدغن ومن بعد يسيد البلود مع مريض ويضويط ابن ملاقات الساعة كان قال أنا غير كان قران السداويت قران التنازيخ دونك داين الهان فوالا دونك يرعى صوادي الملو تجرى أمش ليكمل التسويعات تنمير النشاط دونك بيسك دامس لايف ثواشولت ثسنان الرحماني يتسمى كثير ذاك لو ليفر يكتب النصير عبد الرحمن الرحماني سليمان هذا الليفر الرحماني عبد القادر كي هكا ريديتي بار طريق جرود الوحيد الليفر ايضا الرحماني سليمان دونك دو ليفر يون الرحماني سليمان اللي فيه كتبن وايط الرحماني عبد القادر اللي فيه كتبن بلوس ان ليفر qui a été commis sur Rahmani Slimane par Nasser Abdelrahman. Ils sont en vente au Nibran à Anissor, ils sont disponibles d'Awarna. Et puis, puisque ça parle toujours de la famille Rahmani, ainsi que les conférences, il y aura un film documentaire, donc un documentaire que nous allons visionner sur Rahmani Abdelkader. Donc c'est un entretien qu'il a accordé à une journaliste française que nous allons voir à partir de 13h. Donc, là, on a décidé تمزيز لاكار ثربويا دونك ان انترجروب et نختار ذاك لي جروب doivent se constitueront à partir du public. Donc, mais quelques volontaires et ITFON pour se porter justement volontaires pour participer à l'intergroupe. Déjà, c'est bien. Normalement, c'est. Voilà. S'il y a des volontaires. نحواج اين لان 2 3 بار جروب سي بون واكيد هنا يستقسين تفتح لي كذا ماطي ذاين سهلين فوالا سورتو بذاك سي با كيستيون على ما تسند تنازير ما تسند سي با لا كولتور جينيرال فوالا voilà. Et puis c'est symbolique, c'est pour animer l'activité. C'est pour animer l'activité, donc les volontaires et d'Adin. Ceux qui sont volontaires. Donc nous qui avons dit la cadre. Ah, que nous avons dit la question. Voilà, quand déjà سنات mais carrément participer. ما لولاش لولا حوايج سيدنا نسالوا الفرق يودافع والله روح سي با غراف هيا كمال النذير باغ اكزومبل هذه كمال النذير معليش نتكلموا له الواحد تيسبريفير فوالا مي قال إلا سين داسني يشارك جيستمون كران ديال جروب ساول اللي جيستمون قرر كيقرا نطوط في البريد قرر ما نوضت الحد بذان دونك قرانا غادي سينون كملت دخلنا بون كوراج نعرف عليه الكوراج فوالا هضر غير كيسيرتي الله الخير كيف كبار دعوه يسهل لا ماجوريتي لي كيستيون سهلت يا la majorité يستقسين ثوقيت يستقسين c'est un choix de réponse donc c'était qu'est-ce qu'on a choisir then peut-être ذوار la question de Zouerth أخطر إلى قرية المزيغ ميت سهل دابا peut-être un exemple en base
ما تزبر بس دونك ليسونسيال سي نخدم بتيت ريفيزيون في رحماني سليمان رحماني عبد القادر الوحيد لويزا رحماني ايمي صرام بالليك تواشد لرحماني نسماس فامي انتيليكتيل رحماني تكومباري شويه الى فامي عمروش ايمي الى جو عمروش اما تسن فاطمه منصور عمروش الوحيد ديال ليس توصى عمروش دونك بالنسبه لي نبدا الرحماني سليمان بلا ما نبدا الرحماني عبد القادر بلا ما نبذرد لويزا رحماني. اي البروبليم سي كو غاس نسن شويه في رحماني سليمان غاس لا ليسبوار نسن خير الله في رحماني سليمان غاس نسن شويه في رحماني عبد القادر لا ليسبوار لا وسيله من نسن خير الله في رحماني عبد القادر وقادر شويه شرفت نسين في لويزا رحماني ايمي ستي انثروبولوج بلا نداث ايمي بلا نداث تخدم تقدرش خير الله في الانثروبولوجي في العوايد تقدرش خير الله داغن الوحيد ديال المولود معمري السونتر مقارن لو كراب دونك سونتر دو ريشيرش انثروبولوجي اثنولوجي اكسيتيرا دونك غايسيي سنري تجميل كرا فوالا دونك كايدينا غير تبداو السيا ولا ركضوا تبداو السيا خمس كيلو فاز مصير وكان كيلو فاز غادي نبداو السيا باش نكسي شويه فوالا ومن بعد ينصر دونك نبدو صغار كونت اسميل دونك مزوال الخلوه البرمي جروب هذا سمي الجروب ذواء على مولو قرايش دخلت الحساب خيط عن جهه القراص بالك كالكيلنيك دونك استقصي قارة هذا الماضي اثنت سين ووالن اني عند ثسدا على ماشي ثسدا تبديل انا مش ايوان وهي الناس اللي في الكيستيون دي نعاونها لا بروميير كيستيون في زيد ما كنتي نورمالمون قرات فمازال نورمالمون دونك انت تمثيل ووالن عند ثسدا تبديل انا مش ايوان ومن بعد بيبليك وإذا نسينا شي نهضر هكا جو في اسيي داغ ناس نسخها راس سميكو يفهمنا مليح اشو المعنى واستقسينا فوالا كنا عندنا ديراجي دقيقه مي مالا فهمت لا ريبونس ديريكت تعطيكم كيف غاستيلو ذا ثري غاستيلو Voilà, donc نرد سين ووالن عند السكا تبديل انا مش يوالن خاطر تسدا زمري يبدل انا مش يوالن اسمع ما تخدم تسدا ولا تخدم تالا تسدا يزمر هذه يبدل وانا مش يوالن مي تسدا زمر اتكس انا مش يوالن تسمى له كان يخدم تسدا il n'a aucun sens ووالني mais il est خمداس تسدا il n'a aucun sens parce que il est mal orthographié, il est mal écrit. Voilà, donc tout cela, mais tu fais la réponse, tu fais sinon il me fait 30 secondes à peu près. C'est vraiment marrant musique. La question que je vais parler comme اشو تسد النصر هيا ما هو جيتو لا نوت تخربي لا كيستيون هذا تاعي راح تعديني ورث مازال صعب ليسبوار فينالمون ولاش ما عطي لا ريبونس تغطى لا مينيكا دونك دايما سوا دي تريبوندي سوا اون لاني ماشي لاني اللي تسمع
راني لي تسمى الصوص لا نوض. فوالا دونك ولاش دونك لا نوض فاش نرملو تحط في 0 1 باسكو ميزن دونك اميز اش نديك راه بالرسم ان دينار ان سير 10 ان سير 10 فوالا فوالا توراي يدي هضره شو تستاهل باسكو لو باش يتفهمنا نعلمي ولا كيسميس قراصن غاسو السينما ماشي العيب غاس يخص بنادم ماشي العيب يوعر يون مالا اتحي بغا يسن الحوايج وما ولا شو غادي يذكرني السن دونك اون فا يسيي نستفهم دا شو يدنيغ سيا امنزو نيغ سين ووالن انت تسدا تبدي لنا محوال تسدا خلاك تقارن باغ اكزومبل وال تبازيغ توعرن دا المولود الضبيوط خلا يجبد نقاول قديما تهضرنا شاك جور كرا لي ريجيون باغ اكزومبل دونك السد توكس ديال مياك لو فيرب السد كي فو دير الحاجه اللي لازم لا طونسيون دونك لا طونسيون d'ailleurs اسمك تولي لا طونسيون دونك سي لا طونسيون سي بيرفلي لا دوز هكا alors donc c'est la tension. Imsli aussi c'est un son tendu, contraire donc il est simple. أحرفي. Donc les nouveaux المتمازيغ ما تشوف فرانسيست. Ta française on double la consonne par exemple pour des raisons. ثلاث دو موس ثلاث raisons. يود surtout ça dépend de شي دي ملاقل يا les voyelles ça dépend des consonnes donc il double. مي التمازيغ ماشي السبان المطي. التمازيغ سي باسكو إلا ووال مازكش تسدا il veut dire الحاجة مي مالو لاش تسدا il veut dire الحاجة. Exemple immédiatement immédiatement ilm il veut dire vide donc ilm سيون لا سيون ال ده حرفين simple mais maintenant ilm il est tendu ilm تورا ça tourne maté le معنى il veut dire il متفاضل il quelque chose il fait c'est la feuille il fait c'est le verbe caché donc la tension تزمر يبدل انامك يوول فهمت ولا نورمال هذا شو لا نعجب لي زيكزامبل باسكو كان ستان كا اكسبسيونيل تزمر تحدد نخمل الرجل اللي مزوره نوع تاع المولود مره جامي تفرون كونسيديراسيون كان كا اكسبسيونيل مي دي مومون سي توت ان غران نومبر بار ليكسيك يزمر يصعب البروبليم هذاك دونك كان تيجي ديك دوك شي شنو راني قرانا كاين يكسيد باغ اكزومبل ايزي نير ايزي ماشي كيف ايزي سي لا موش ايزي سي تورني دونك لا طونسيون تبدل جو في اسيي نشوف نقبل نضيف ان اكزومبل باش ويسد تفهم بعدين نقروا نوال سين ووالن اندث فايث تبديل انامك ايوا ولا بلا تفهم قبل الكونتكست ام قاعد يسمح لي نرد ريبوندي لان هي دورنا ريفليكس هي اللي باقي تعرف شويه كيستوي دونك سين ووالن اندث فايث تبديل انامك ووال دونك تو فايث خير لك قارن داغن اولا مازال توعر باش تفهمت باسكو سي دي مودي جديدين افيكتيفمون مودي جديدين مي توحضر غاس تحط وحضر داك لا ريجيون دو peut-être غادي تسوق اثنين ريفيشي الا يتوهضر دونك سي ان مو كي اكزيست تو فايث ولا شو ولا تهضر والو تو فايث شو ماشي سوا والو تو فايث تهضر مي لا نهضر وفاي وهادو فاي مي تعقل راسك سكين هو والو موا باللي يوف وفثايل واش صغار وفثايل سي باسكو دابا لي زونفل لي غونفل فوالا دونك سي بور سا وفاي ني وفاي ني ريسميس نقدر داك القصه عبد الرحمن قرص هذا موفاي الناس بريفيكس ام وفاي زعما يلي فوالا دونك يوفوا دونك مادام دونك الامازيغ غاس تبين الحاله كتوعر مي تسهل دونك ما نبغي نضيف دي زيكزامبل اون دانيغ باغ اكزومبل كانيغ التان تنفقشيش انير الطان ماشي كيف يون رقيق التان مي
gonflé, donc ماشي تيتأذن الواحد أطل. قد غير كيف دي زيكزومبل هاك تبريبارينا دينويه كاينين ديك ستانغا تعرف منا. façon faire ديون. Voilà. Mais il un exemple, alors je vais dire par exemple, l'adhère, adhar. Adhère, c'est chose de mazir, il veut dire le rang sauf. Mais adhar, il veut dire. Voilà, adhar, voilà. يقولوا يتفهم هو يون هي يسهلك يصغر مريو وين سيدنا حاجه يصغر اللي نفسي تسوي عارف تفكر هي 40 دقيقه 20 دقيقه سينو اولا ديجا ما تفهم ديون سي بون سي فوالا سينو هاث نورمالمون تفهم ليسونسيال يفهم بنادم فاش نهضر عرفت شو من هذا الصح سوفي بعد كيف نخدم على الريشيرش عبد الرحمن يعلم اسمي ديسيدير بليك الناس جو فوار مرات صحيني دقر كريم وسناون باللي لي لونغ دي موندونتي يصور معايا وين والن ايفيكتيفمون خلينا نديرو فيها والن صورنا منطقه فرنسيس طبعا 55% ديكسيونير استولاس دي التمازيغ ثاني وين مليح سي الالمان الواحد يرلوندي اللونغ اللي دارت بي واحد 70% صارت كي تروح ما عرفش واحد 35% مي دابريون الشيرشير العرب اي تيسوطاتي 45% صافي سافا دونك إذا كان شاكي صغار لمو فيست فرنسي صار اون فاز اون فاتيك اون فا مي ديك لو سيفيكس اللي سدي المو وفايده وفي المرض مازال يقين ندير اون فا إلا شلون قال لك إيتشينغ وين سو إيتش شوف إيتشينغ سي غير واش نخدم لانتر كلاس فين على لون برانش شغل وين واش نوي إيتشينغ وي صح الا لازم تريبوندي اسكي لا كمل Donc, au fur et à mesure, donc, il y a Sali Izza, Izza. زروا يتكلم يتشبه يعطيك الصحة هذا ثاني وفيه ديون يرنا تقرا لي صاني شحال كترفان 9 كترفان 10 فوالا يرنا كسليغ طبعا كيف عندي اكزومبل كوم اكزومبل ايكونومي سليغ الى تي بروبوزي من بعد كسر فينالمون كان جداد سليغ سنيت ايزي ارزاي ايزي ارزاي دونك أزكى حسست لا هذا هو مشكل في الغسالة ثاني ندير الوين دونك فاش 5 في 10 إيفغمار فوالا ثورة راهم يسقسينا قال لي وين كي تمشي تسلم حلوي لازم راك تسنويه تسمى راك غيسنويه غير تقبلي بريباري غادي ندير حلو كذا عملت بريباري غيسنو فوالا دونك كاسميله منزوب تحسنت مليح حين عنان رحماني سليمان فوالا قاشو يوي رحماني سليمان أراز أمقران من الجزائر سكاس 1942 اسكو داينا عنا حريش نتسحلاء نير داينا عنا حريش نتسعلست نير داينا عنا حريش وسلمي نير وسقري دونك لونسينيمون باش دعاوضو قاشو يوفي رحماني سليمان أراز أمقران من الجزائر سكاس 1942 حريش نتسحلاء نير حريش نتسنيلست نير حريش نسقري فوالا غور 5 دقيقة ومن بعد إذا كنت فهمت شو دوال السكلات السنيلست on va essayer de ça. طيب؟ peut-être répondre. Alors. أي Bien, tu
c'est dans l'hôtel que j'ai répondu. اسفي سؤال في سؤال أنا دايب بوي سليمان حنا الناس يعرفوا ربي رازي ناس دي كحرش نص المال انا ميرتي ايش كنت الخبر هذاك يعني فوالا دونك قاشو يوي رحماني سليمان انا سنقران الجزائر كاس 1942 يويات كحرش السهله لا ليتيراتور لو غران بري ليتيراتور en 1942 فوالا مي لا اللي كاينه هضره الصباح مي تقصر روح يسميس ناس لي كيستيون سهله مي تلحق كولومبو سي الساق ما فهمنيش باسكو نقد نقرا ديال لونسينيمون ان رحماني سليمان الواحد مولود فرعون اثني تبذرتو كانت وكيت انستيتيتور مولود فرعون سي بعد وكيت قبل رومونسي ديال مثال انستيتيتور مش عادي رومونسي فوالا دونك احرج مسكينه سينا ليتيراتور تسكيله مو اسكيل ديال المولود اسمي تخدم النيولوجيزم هذاك تسكيله اكستيرمو اسكيل كيف دير لا ليتر الحرف لا ليتيراتور ليتر فرنسي سي توكستيرمو الحرف اللي تغير من عاشو ميم طابرات توكستير الحرف باسكو تبغى يكرير على بري هي نغد بليك اسيمي خاطي ماشي كوين يديوي le Grand Prix de la littérature en 42, Schmitters répondait peut-être par rapport à ce qu'il dit comme diplôme. Et les diplômes, on a dit presque à cartel les diplômes. Voilà, معليش نمت عمل المولود اش تبلع. أكنا خير باش كريت السنة. فوالا هذا يعني أنا تمثلت الرحماني سليمان إلا يستقسي ويس ثلاثة اللي غاس بتتر ما يلف مع يسين طرحي مالي تريبوندين نغاس ملمي يولي سليمان الرحماني داس الواي من هي ونسقامو ومن قارن تاع الكلوب دالجيري يتسمى اون كيل اني رحماني سليمان est élu comme président du club, d'un club algérien. Est-ce que 1937, né en 1927, né en 1947, 1937, né en 1927, né en 1947. À votre avis? 47, la majorité votait 47, effectivement. Donc, PEN Club, justement, PEN Club, le mot PEN, P.E. C'est donc un plutôt. Mais dans ce moment-là, il veut dire pen, c'est l'anglais qui veut dire stylo. Donc, les écrivains, les écrivains des bandes, les messages qui sont il y a l'humanité, l'humanisme. ماشي باغ اكزومبل تخدم ليفر ان كرون ليفر لا معناها هي انسيت لي جو لا غير اسكو سي لا يعني اعلن لا بي دونك سي ان 47 ولا البيبليك كان واقيلا يسعى الحقيس وي سي تروازيام جروب فوالا ابار شوف بارتيسيبيت ذا كونكور اسكو ساعه تسفروا محيا انا بغيت ندير ثويت سليمان الرحمن احترم ديالتي دير دونك وحريش اين انا الرحماني عبد القادر الرحماني عبد القادر وي بس حد بوزي تا كيسيون عندك معايا في محيا عاود هارب دوزيام كيسيون نصري وي تراجعي انت تعمي أزول فلو معليش ناويين اليوم في محي أسفروين اللي كيسيقار كثير ما يدروضو السنة تسدو أي غريز تسدو سكات الهواء ديك فورن زرستيتيك وتشقي ديك يمانيو غابريديك انفيا ذا غابريديو إيه نكاكا هذو النوامن في الليل الوض الهواء غنضاف حصيد إيه ترويض فاتصا
أفترض عفوق رويك أفترض عف زمرتيك يا سمك نزاك تشيني روح كان روح تفضيميك وما سنرغي مطوني يتنطونو مزيغي وقميك سريق غابريدي كان في ذا غابريدي إهين كاكا هذا وي غابريد سوان الماك خاني مطون تنمر ندير في كلام ناكلي يرنا عجبني سلامة دي مزيانة أسقسي يتربع في تركث دونك سمي إزغمار عن هذوك اللي ساكن ولا قداش مليح مليح اون اسوسياسيون دونك يعطيكم الصحة أسقسي سهل نشوف إلا قلت شوية لي نوت باسكو شوية والو الخلا كاس 1939 رحمني سليمان يستفرد أذليس يوم يكسمنا دونك خمار تروا تيتر أنا هو التيتر البليشيست بذلك يدي الصفة رحماني سليمان اسكو coutume kabyle de Kapaukas, la grossesse, la naissance et la vie de l'enfant jusqu'à la circoncision, coutume kabyle de Kapaukas, entre parenthèses, la grossesse, la naissance et la vie de l'enfant jusqu'à la circoncision. Les coutumes de Kabylie, fiançailles, mariage, grossesse, naissance, c'est pas ce qu'on donne à la question parce que. Alors, deuxième, c'est coutume de Kabylie, coutume S, entre parenthèses, fiançailles, mariage, grossesse, naissance. Fiançailles, mariage, grossesse, naissance. Nir, coutume Kabyle, tout court. Donc, là, c'est dans le global. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Rahman Slimani Soufa, Dadlis Oumi Sunna. Est-ce que coutume Kabyle de Kapaukas, entre parenthèses, la grossesse, la naissance et la vie de l'enfant jusqu'à la circoncision? Il y a coutume de Kabylie, entre parenthèses, fiançailles, mariage, grossesse, naissance. Il y a coutume Kabyle tout court. Le premier, parce que dans 40 ans, coutume Kabyle de Kapaukas, entre parenthèses, de points, la grossesse, la naissance et la vie de l'enfant jusqu'à la circoncision. ميزت ملا تفرمات في حليل الخمقاري دقيقة شي تسوسمي دقيقة وشاور كان نشاوروا العالم يعني الزول في الأول j'espère qu'on s'est pas trompé. Oui. Parce que si on se trompe, ce serait un peu grave. Normalement, c'est coutume de Kabylie, fiançailles, mariage, Kapaukas. جوجي ليش قبل ما عندك سبري لا كيستيون هادو غلط لين نوتر كيستيون كسرت الصباح خلفت اللي تريتيل باسكو واشو دي فوا هذيك يقرا في اليونيفرسيتي تستوي تعلم من شو تسوى لا ريفيرونس قرنا حيت خدمت لا ريفيرونس ومن بعد دي فوا لا ريديسيون تزمر تخمم دانك الغلط زرا باغ اكزومبل تسنديغوري غير تستويث لاني نخدم لي ميموار بور لا كوريكسيون بور لي زيدي تسنبر كانك قرأ مس بعمر كذا على وربحي non Rahman Slimani n'est pas exclusif c'est pas une bonne référence c'est pas juste ديك الكارطابل السنة كلمة c'est la réédition donc la réédition tout le monde la réédition il a un avertissement كزوارا يديني باللي أثنبدلو للتيتر أزول اللي غاثا كسغان كاري عداكا معليش ميم ليتيديونت ديتيني باللي رحمن سليمان فوالا التيتر شوف تخم بروميير ايديسيون يا دوزيام ايديسيون انكل على قرد مسيفان مي مرة في الدوار رحمن سليمان à l'origine رحمن سليمان c'est coutume kabyle de Kapaukas, la grossesse, la naissance et la vie de l'enfant jusqu'à la circoncision. C'est le titre original. Asmi تعاود la réédition
édition ثلاث. Donc changé ناس سماناس coutume de Kabylie, fiançailles, mariage, grossesse, naissance. Voilà. Voilà, mais ما عطيك اكسبري باش امي عالم من عالم. عام معليش. خاطي لا يشتغل نخدم فوتوكوبي صغورك زيد خاطي الا واحد سميت يا ما فرحان انا عبد القادر بون دونك البروبليم سي كلش انا فيرتيسمون داخل ندير نستعلم باللي سميت باهي لا يا نوتري سميت كسميت بارتي لوريجينال بلاصه طيب مي لي با مونسيالي الزواج لا فيرتيسمون باللي دونك انا ولو تعلمت ولاش لي زيرو مي ان فوالا فوالا وبلا باش نشونجي شويه كاس قرنا بحري هذا دونك يلزمنا كنا طرحنا مسكون التياتر دونك دار ديالي يصيفط واحد 30 سفره ديالو كيسفروني بغا باسكو تحال بدينا نهضر في التيكيت دونك وي بلي شي امان بس ندير مقاري تسلف إذا ميرفنون كم جدنا المولودين مدينة ويست فرانسيس إكراو سوادة نريد قبايلي ثا ديجا ميقويني مديازم خير لاند قبايلي ثا قلال لأن اسمي في الحق سيد فرانسيس إلا سكو إذا كسمي غاس لا سوليتود. Je m'en vais seul et retrouve dans la poussière les empreintes indélébiles de vos pas. Et je revois aussitôt vos faces altières que n'attriste même pas l'amertume du trépas. Alors je m'assieds par terre pour mieux vous sentir et laisse le vent m'apporter vos voix une à une. Et mon cœur qui bat la chamade à en mourir semble aller vers vous au pied de la dune. Je l'écoute et j'écoute le silence qui se met à parler comme une muse parlerait au poète. Et je ris de joie de vous entendre me parler. Mais l'horizon là-bas d'où sort la tempête aspire goulûment l'instant et vous attire à lui et m'abandonne seul au milieu de la nuit. Puis la tête balayée par le vent ténébreux, comme un démon livré à sa propre folie, je m'en vais solitaire par les chemins scabreux, m'attachant comme même aux heures de la vie. Et le cœur abreuvé à la source de jouvence frappe ma poitrine, frappe et recommence. Il jubile, combat, puis rythme la cadence, comme au premier jour de mon enfance. Votre image, ô mes amis, tant et tant chérie, s'est échappée soudainement de mon esprit et s'est allée savourer l'éternité. Oh, mes amis sont partis, il m'en reste très peu, que le bon Dieu me les garde et qu'avec eux, je me berce dans les bras de la félicité. شراو سلامي اللي فات النصير اللي تقضي شرايط نسدو عليه على ما يتنسعد الوقت يقرص هو الغوري يعني مازال حريش دياس سعيد دياس نداد دونك سنسلنا ورا دونك كنقل ديريكتومون سريد اين اعلان الرحماني عبد القادر زرام رافعوا ذاك شويه النور Akali Toukan Rahmani Abdelkader, direct en pense que c'est le président fondateur de l'Académie berbère en 66. En bas de Wahid, c'est après Del Saoud Mahdara, Boudouyout, mais à l'origine, la première famille de Suisse, c'est Saïd Hannous, il a Rahmani Abdelkader comme président fondateur, ou Khalim Belli, qui est le Khadiment, Khan Tos Amroch. Voilà. Est-ce que c'est un nzouch des parents? يتسداويت parce que là كنت بتصحى قومي يزحد نيزمت اسندل اخي تعال ماشي ولا اسندل فوالا اسندل نوذليس دي السفرة عبد القادر الرحماني اسكاس 2015
يعني اسمها الكونسيرن فاشل السفر اسكو يعني ثقراولا يجينا الجزائر نير ثقراولا كوريا لا كوري نير ثقراولا فرنسا دونك اسكو تاعنا لا ريفوليسيون الجيريان نير لا ريفوليسيون لا غير دو كوري نير لا غير نير لا ريفوليسيون فرونسيز دونك اسدعوضا اسنتل وذلي سيدي السفر عبد القادر الرحماني اسكيس 2015 يعني الهيرة للجزائر نير الهيرة كوريا لا كوري نير الهيرة فرنسا غورول دقيقة نشاور كاع علاش بارتيسيبي تا واحد هو ليس ميا ولا يدرس باسكو خدمت منها على ارتيكل الشغل هذا واكل هو ليس ميا لا هيا باين فوالا يعني علاش راني يسخر لا سواء السنة سواء يسمي سولي قبل لما نقولوش انا نصير حسن زيرو زايد هيا التفايوز اي هو واش ندير تشفرانت فوالا دونك بعد دونك اون فالي مثلا اسم ديريكتور على اي تقراولا للجزائر فوالا ولا كان يخبروا ولا تهضروا فوالا دونك 2015 عبد القادر الرحماني ظهر مليح يعرفون سيكلاج مليح مالا هذا تحاول تلقى الوقت ديجا تسعى سكاسك لابريس دونك يسفعد لا غير الكوري يفعد يسعى واقيلا 286 توريقين فوالا اسقسي اثن يدز يبرز رمرقس توراي يكونوي على بدي سبري المختار فوالا ذا شوز أذليس الديسوفا عبد القادر الرحماني أسكس من 1959 اسكو l'affaire Missili l'affaire des officiers français l'affaire des officiers algériens. Des moments sur un autostop وقيلا هيا ترك Les officiers algériens. Voilà, l'affaire des officiers. Les 52 officiers. Voilà. عبر اليونيفرسيتي قالوا ليش ولاش اخي ماشي تستوي ثنا برج الميرا تستوي ثنا كاول ينسى مكخان ينسى عوض عالم عني لفت كنت شي هاين سنتين وين الصح يا اخي المهم كانت السنتوره شو اوبجيكتيف وانا اوبجيكتيف هما يماجينو كان دورا يخملوا لك انتر جروب سي لا بور كيل دومين اش كاين هذا الشينو كنت ندير لي ميم كيسيون انت ريبونديت ندي عاود لك فوالا فوالا اول خطر بيان مي ماشي تو يدير تجيز ريبوندي دو موين تجيز باش انا قريت الديريكت انا على الرحماني الوزان دونك حريشان قالوا ذا شو دونك توجور الجروب مزبوط ذا شو اذا سنتل غاف تخدم الوزان انا ديس لا ريشيرشيس باش التوي الدكتوراه ديتا دونك ذا شو التام تخدم الوزان انا ديس باش التوي دكتوراه ديتا ميتسودي فرنسا
إسكو دايني عنان ثمثلاث تسحليث نير دايني عنان وتشي الماكلات دها وقاس نير دايني عنان أسلمث أنتو ثلاث تمازيغ دونك إسكو دايني عنان ثمثلاث تسحليث نير دايني عنان وتشي الماكلات دها مناط وقاس نير دايني عنان أسلمث تمازيغ دونك سو مثل ماشي تسحليث غوركم الدقيقة ما لا صعبت لا ريبونس قراي بيان بور بيان يدي allez هاي اكسل فوالا دونك لويس أحمدي وقيلا 78 77 حاج فهم مليح لا دات دونك سكني دونك لا تيزيس فرنسا سنوات من فرنسا باش يسعوا الدكتوراه يصدقها افيكتيفمون في البيتيد دونك تخدم فين عنا لي زاليمون دها استخدام تمناط النار لا ريجيون لي ساحليين تمناط البيايث فوالا استقسيو السين الجروب مع حافظ باسكو هذا لونترينور نسكر فوالا كانت تسعون سي لا روفي كانت تسعون يتثروا يكتب إماجرادن لي زارتيكل تسمى الوساء فانت كانت تسعون يتثروا الوساء إماجرادن يعنان العوايد ني ساحلين اسكو لا روفي تسعون أوال ناك تسعون ليبيكا ناك تسعون ثفوكث دونك كانت تسعون تكتب إماجرادن لي زارتيكل يعنان العوايد ني ساحلين اسكو تسعون أوال ناك تسعون ليبيكا ناك تسعون ثفوكث على واقيلا قراك ولا شكون يودي Permet de répondre, Je propose donc, je pense que la plus appropriée c'est Fouki. Donc, تسعود كشو يكتب لي زارتيكل ماغرادن دونك الوزاره فين عنان العوايد لي ساحليين اسكو تسعون توال نير تسعون ليبيكا نير تسعون ثافوكت دا شو على معك ثافوكت لان سنة تسعونين يوم حافظة داخل من بس راه هضر الله عليك انا واسكي سنة بري 2003 دونك الدور الوزاره حبس اجتماعات حاتم ودني حبس يقيم ديسكو اول سي 86 ديسنو الفات دونك ديال المولود الواحد بيير بورديو الواحد en collaboration avec la Maison des Sciences de France. Donc, Libica, c'est une revue très approfondie dans la thématique, en immersion, de l'histoire, de l'anthropologie, de l'archéologie, même des fois. Les traditions. Donc, il y a déjà le centre de recherche CRAP, اسميت جان مثل فرنسا دونك تفنطويط جلسة ديال المولود جيسمون اسميت ديال المولود طفى لا ديريكسيون لا روفين الواحد الكراب الوزارة الوقتن إميرن أي تخدم لي الكونتريبي هذيك دي زارتيكل لا روفي ليبيكا لا وإذا تروح لي فرنسا باسكو صار الانترنت المرا لي طون بليس دو 200 نيميرو نعشو Donc, il est très important que les gens aient les moyens de التفن. ما لازم تشال المولود سنت شي في قيمة. فوالا. تلميذ كامل أثن فوالا. Donc, تلميذ نبون un programme c'est tout est symbolique. Tout est symbolique, la participation est symbolique, la preuve, donc les participants, c'est le public,
notre objectif, ce n'est pas de savoir loin s'en faut, mais notre objectif c'est d'animer, c'est d'admettre un moyen didactique, un moyen pédagogique justement pour apprendre et pour faire apprendre des choses. Et je pense que c'est le meilleur moyen de jouer. Définitivement. Donc, encore une fois, volontaire pour justement participer dans l'animation et pour faire aboutir notre objectif. Donc les résultats ils sont d'abord ils sont peu importants, et puis donc le groupe Anzouer, donc le groupe A est 13 sur 40, donc ça a 3, 1 et 1, 10. Le deuxième groupe, donc il sera 17 sur 40, et mais il sera 1, 5, 1, 1, 1, 10 et 1, 1. Voilà, donc voilà, donc même la différence elle n'est pas importante, et puis le plus important c'est la participation à l'animation de l'activité, et je suis sûr, et puis c'est une manière donc de faire une conférence sur la famille Rahmani. Encore une fois, donc le groupe 1, il sera 13 sur 40, le groupe 2, il sera 17 sur 40.